kau kuat bat kau suba aku mau yoi kecing mentoy kecing orang tahu yang ni penengkong kepau kecing sawok yo belai kan rat beri bersumar wadau keri dah kecing ya luti kau start yang belai yo em lang opia ni kapor kuar aku boleh yo chairman wa belai ni kecing lang yang i aku boleh le yo ma ai bor cadap manu candidate na parti yang i Cuma habun kar wada dap kelam macam yang ah, yaki banyak cenong go per, bat kecing kublai go kerpang kamtam, yepi ki pajba, kiman baik kiman pa ki konkro kolot yang gani katain jadi kentai wa cendran. Nagaliang yang ada peti sahuk kemen, yukro yo amlang opi gani kapor, nei bentang gani kam yap kamim. Yang kini tahu yang di sini. Ini kalian parti NPP, kami sarkar katulen nyau senam. Kau kalau macam itu waga border issue, kau pikam ginong cong cenong yang ke border, pun ini kaya opijo ecam. Ini kalian sarkar, tercina ini komiti upaya ke border area. Kat ar tadi em kitau ke dispute ke auri. Apa kini kejingalam yang beneran ke sangma. Andru tadi kitau tidak berbaik bodi. Nah, getting expect yang hak ni border committee ko dah tungi. Ubar setiap halanggar umanu deputy CM, umanu chairman ng committee, naman ka vice chairman ng committee. Kadang tengah orang fi pajba san paus nem tam yo i ya state dan ya jala yo i mem ngwile ke sarkar ko nu chimti ya kan ka kaw awong fi dan hagani ke sarkar ko nu chim ya rai bo pombai yo bo yo sang kadang tengah orang ini nakaliang yo nga kulara kemat yang pi, iu tolak toluti, apa kini ketem yang i, lalu ye open dep, ya kini kam kiwe kaji kapun uga sampai. Kadang tengah orang cibon teli parti, agak por election jawan penbek pi, haji itu ke border issue, dari mana dep election suki kiau ne. Ini kalian sarkar, emi kijingkir kle, haji itu. Wakan ni ke problem yang pi ku em jadi. Ku aran ku akulam haji itu wa ke kam roy kampar ke kam development. Baik ngawong pi UMLA yang pi em jadi. Em bawa em lang wakan ni ke sarkar yang ni. Cipong ki development lang ba ni ke sarkar yang ibri yo pi. Dapat bi surok uni na wala cadok cha. Jadi kendeng. Dari Cina ke sarkar yang ini Cina, bumjo impo biu surok biu bawa biar. Uni surok orang Cina kan ni nomor tu cara liang jelas kan. Uni le ngayo sedang bagi newan macam ni. Kini gigi baru orang epi, tu kejing crash tom yang ke sarkar yang. Kadang tengah apa ba, sejauh hajet yang ma aibor. UM lang ke parti yang ini, lalu pikwa api yang roy kapar. Ngau ejit yung mga aibor, macam ubru kristom, ay hawro kiliya. Ngaman nga por tende yo with o one nga sa office. One na ibenta kam problem yung pichu border, tak na wat MYE the food. Nga sa kumen wayo pikaw ni ubru UM kejingkit kle. Kadang tengah ang pipay ba, hamdo jingkermen. Ngangay upan ng jerong yo baj uwa mga aibor, emu kumensin. Ako wong birap ye pi jigni gitao. Kadang tengah ong belai umay no ngam arketina. Wong e pi ka jingjop to kayong maaibor. Awa pay ne kat ni MP bro.
ngangai ijan waro pi MP ke jo ke jingkir kle kamu yang ma ai bor mana poi pi yung sistem yang pi dau ong pi ki kon ki ti yang pi dau ong pi yo lok yo kurim yang pi ja ba chon ni ka cha ko mo yang pi hai do yang ka kon o pai nei ni bon ki kan thai chi sen bon ki kan thai ong pi ndo do jingkir men ni ngala so sin the job kau MLA Acema wo ikan thai to tu kristom ba lado kam yung kam sem kristom ki ada oro ki dia kadang tengah ngai skam ngame martin ne ba je kmat yang piboro mo arab so dring do de pi yo ba pi sa lado kelam chi wi party lado pai pi kongres kat kamu man kata teman kamu tu beru kejut wa em po ICU ayo kongres membuat tahu junu dari JP kongres dari si bah pi job kongres ong mat boy arngut job yuki ke arngut gamat ile wang kam ka ICU ne wa em po ICU ne baik ni last election godang new penai wat dep nyau bo de Delhi nyau pau sit the seat MLA ko em Delhi Omar kan utuli job ke kongres ko aku lini pi zero yang bertangi wile job ke kongres nei ti dau nga ong pi nyau ba ham penle no haji to o UDP nga ong pi UDP to yo ba pi ong deputy sia ma preston tung fang UDP chong hai drong boss atnu yo ba pi nong kat ni UDP man go hai drong tnu boss chong go hai drong boss kadang tengah orang yuki ujian dia wong hai drong tenung bos jis ndon dok ni wada amlang wa iya sarkar kalau am nganu problem nganu kucing EP dang struk uma ai bor uan secretariat ui chamai nga salai stem dang manu MLA diuro em sarkar kenik sarkar ko skam mo di mamo ye pom ki di salai stem dang mani haji to kongres ni wada so sit job ko hak election MLA kan nisa seduwi dan new MLA ke kongres lengut the join lang di Cirobi ile wa yo ki wa biang sarkar tekan kam te pi bai ba yu ki te pele no uji cikbi tuan ki party ler pai pi haji to opera WPP na ong ki pra na ci he tang ke teng am ngomong de tin kursi ki hasurok Nuot ki peruk pempedung yo pi beru ki mujok em yo hebot kelam kat orang ai hoi bai keno kan ta kat orang ai pi i pediang ini jing keno yang pi dan kat ramte i ule i wa bhatam nei menta ka state nei menta ka district yang ki hamdo jingkermen geni sarkar em lang jero pi ngau em lang jero ma ai bor aga nunu poro pon ma ai bor nga ngam do dam mo chim nei benta ke jinge yo pi ma de emi khajiel wan ga stam tombor gam dem de klama de pi home minister klama ngam do dam mo jo kan ta ja dengan tengah orang ngam kwa de kulam cibun kentin nei to kaski how yo nei man final ga kejing job dam nei ga job dengan tengah orang ini pon ga dia ngam kwa kulam cibun kentin na to man election na kan last day ko man campaign to ko sngi ko ga chat bai ba daga tengah ini kerbat epi wow chong ma pile to ga chat de ut da man pom na ora Halo mai bon boy po nong klam ni cibun dan em di perlu kedang kuat kulam na dah paham dah per ai la de pai ba ma to ko sngi yong pai ba Sekarang tengah ini por tua pengkut aku awak yin lang ni borok ngajan kan biwi cok. Yin borok. Jangan yin borok ngajan tadi ya biwi cok. Kau bang nak kurui nam ni yin. Tengah lesin lewat wang hayu cuan biwi borok tu wang ni. Berak di mana ni? Hayu cuan. Hayu cuan. Come on,